Mina mugwaja mweri wa mugwaja mwaka wa girigire na mirongo iri na ithatu ni mwihoko wakwa ati muthenya waku no ikorwo ugitidio wega ni mwihoko wakwa ati weekend yaku irakire oro njega ngikunyita ugeni guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema na makiria thiine wa metha itu ya mohoro matha ici weigwe we muci uri haria hothe uraturumirira uri ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge no mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe mamaria tukuhaririirie. The peaceful protests are planned for Wednesday, Thursday, and Friday this week are on. Togoria wa kiama kia Azimio Raila Odinga guteterithia ati mirurungano no igathie na mbere ta uria matano ginya mothe wa juma na matiramakio ni mundu. Do I look like assaulting anybody? I'm a pastor. Mubunge wa Kitui ya irathiro Nimrod Bai ni ahogitwo mahori-ini gikundi kia EACC na ni areganite na thitango ya kuhahithia muruti wira wa ruhonge rwa Kenya Power. Kaunti ya Laikipia ni itanyitwo kuhaririria mathako ma thukuru cia thekondarĩ cia gĩtarũ kia Rift Valley maria magatafanirio mwena wa Nyahururu kuma wa Jumatano mothe wa juma kiumia gĩkĩ. Na mbere ya nyambĩrĩria ngũririkanie no ũkorwo ũkĩaranĩria nani kũgerera kũrĩa nenda-inĩ citũ na wa YouTube ni @Muthingi TV na kwa mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV kana page ni yakwa ya Waitherero wa Njoroge na tukiambĩrĩria ni ati ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition ni thiĩte na mbere na gũkĩrĩra thirikari hamwe na wathani wa President William Ruto gũkũ magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ mirũrũngano ya wagatano kiumia gĩkĩ ĩrĩ kuo na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kariuki wa Ndwati aratarĩria ni ati ona thirikari yahũthĩra hinya mũkĩru a Kenya no makeyumĩria ni ũndũ wa gũkorwo makĩrũĩrĩra ihoto ciao. The team urged the president to heed the cry of the common man and address the imminent issues affecting the country at the moment. Kurumirira haritana ria atongoria ngũrani ari hamwe na atongoria kĩndini itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia kĩa mĩrũrũngano. Rĩu ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ yendekithĩtie ũhoro ũyũ na kuga atĩ mĩrũrũngano ĩno no ĩgatabanio. That confirm that the peaceful protests are planned for Wednesday, Thursday, and Friday this week are on, as earlier declared by our leaders. Makiaria na andĩki a mohoro gĩikaro-inĩ kĩa hamwe atongoria aya nĩ monekanĩte gũcokeria minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki makiuga gũtirĩ mũndũ ũrĩ na ũhoti wa kũrũgamia mĩrũrũngano ĩno. Anybody purporting to stop demonstrations is deluding themselves because they would know that power or authority. Oho nĩ matarĩria atĩ wongania wa irore no ũrathiĩ na mbere na ningĩ nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ gatiba ya bũrũri wa Kenya. We can also confirm that the signature collection is also going on and will proceed side by side with the protests. This exercise is also protected under Article 1 of our Constitution. Rĩu nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari makiuga atĩ korwo nĩ maremetwo mbere bũrũri wa Kenya metĩkĩre kũneana wathani ũyũ na makĩria kũrĩ moho wa Azimio na arĩa matarĩirie marĩ na ũhoti wa kũigana wa gũtwarithia thirikari. Responsible leaders and regimes admit failure of their policies and quit in the interest of the nation. Don't ask us for solutions. Quit and pave way for a regime that has solutions. Nĩ morĩtie arũmĩrĩri a Kenya Kwanza metĩkĩre kũnyitanĩra nao mĩrũrũngano-inĩ ya kiumia gĩkĩ. All the same, we welcome Kenya Kwanza MPs to protest on Wednesday, Thursday and Friday. If they come with violence and murder, Kenya Kwanza supporters will be among the victims. Ndũmĩrĩri ya mũthia kuma kũrĩ seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifunare. Finally, we will not fight our fellow countrymen. I want to make it very clear. In Nairobi, we live as a community. Kikuyu, Luya, Jaluo, kila mtu hapa.
Saa ile Mjaluo analala njaa, Muluya analala njaa, Mkikuyu analala njaa. We will not fight our fellow countrymen. Bũrũri ũratara mathaa matanyihĩire 72 Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki akĩhĩta gũtirĩ mĩrũrũngano ĩgatabanio. Because I have seen some of you think we are kidding. Try looting, try disturbing other Kenyans, try. You will live to regret for a very, very long time. Gũkũ nayo ngwatanĩro ya Azimio moja ĩkĩhĩta gũtirĩ gũcoka na thutha. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Kariuki wa Nduati. Thengio muno mundu gwitwo Kariuki wa Nduati ni undu wa riboti iyo twakihoka ati thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩiguana nĩũndũ wa gũkorwo tũkĩnina mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũhanĩka thĩinĩ wa bũrũri. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria atumia kũgerera gĩkundi kĩa Eco Network Africa nĩ mathingatĩte atongoria othe na a Kenya kũrũmia na gũthingata thayũ na makĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano, kuona nĩ kĩhoto kĩa gĩgatiba kũrĩ andũ othe. Makiaria na andĩki a mohoro nĩ mahoete mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũigĩrĩrĩka na kũgitĩra thayũ wa mũingĩ ta ũrĩa eranĩire, akĩoya mĩhĩtwa kuona mũingĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũnyarirĩka hingo ya mĩrũrũngano. We have been very sad. There have been very sad weeks for Kenyans and even sadder for the women of Kenya. The world has watched it now, and we dare say in disappointment as Kenya bleeds from actions of unrest and lawlessness by sections of our citizenry. This has put the country in limbo and threatened to paralyze our already fragile economy. Such does not augur well for us as a nation. It poses serious threats to our children and to future of generations. As women of Kenya, we are greatly concerned and stand with our fellow mothers who are grieving as a result of the necessary loss of lives, injuries, and loss of properties. We empathize with the families and pray for God's comfort. This is the spirit in which we issue this statement. Admittedly, cost of living is high. Majority of Kenyans can barely afford necessities, including food, medical services, fuel, and other needs. As a result, Kenyans are hungry and angry. We appeal for calmness and patience. After all, we are people of faith. In time, things will get better. As women of Kenya, we wish to bring to the attention of all Kenyans that as a constitutional democracy, Kenya is a country that's governed by the rule of law. Tugetigana na icio ciĩgimaine na kũiga thayũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ atĩ mũthia Bishop Gilbert nĩ arekereirio thutha wake gũkorwo agĩcira gwa kahinda ka mĩaka hakuhĩ 8 thutha wake gwĩkũĩrwo kũiya ciana 5 cia ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 14 kũrĩ mwaka wa 2002 na 2004 na nĩ augĩte nĩ oheire arĩa mamũthitangĩte na nĩ harĩrĩirie gũcoka wĩra-inĩ wake wa ũhunjia, akiuga ihinda-inĩ rĩu nĩ akoretwo athũkĩrio rĩtwa rĩake na gũcokereria bũrũri-inĩ wa Amerika na akorwo agĩthiĩ na mbere na wĩra wake wa ũhunjia ta ũrĩa mwandĩki witũ aratarĩria. Bishop Gilbert Deya
nĩ ũmwe wa athikabu arĩa marĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ na bũrũri wa Amerika, no rĩtwa rĩake nĩ rĩakorirwo rĩgĩcenjia mwaka-inĩ wa 2017 tarĩki 4 rĩrĩa akorirwo agĩcokio bũrũri-inĩ nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika thutha wake gwĩkũĩrwo kũiya ciana 5 cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 14 gatagatĩ ka mwaka wa 2012 na 2014 mwena wa Mountain View County-inĩ ya Nairobi. All the counts that he has been charged with in reference to the offense of child stealing. Of course, in some quarters they have called it child trafficking, they have called it whatever, but today the court has cleared him of all the counts. Ndeto ya gĩkeno nĩ atĩ rĩtwa rĩake nĩ rĩcenjetie thutha wake kũrekererio na cira wake gũthira ũrĩa arakorirwo akĩrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri John Swaka. He has been acquitted under section 215 and the court has given its reasons and its grounds. And when you look at the reasoning of the court, then you realize that these were trumped up charges. These were charges that could not have stood. And if somebody was forthright and honest, Archbishop Gilbert there should never have been charged. But because there was a lot of pressure and reason why he should be charged, he decided to go through the entire process. Remember, he was extradited from England. He came in chains. He prior to that, he told the entire world he was innocent, but still he was pressed to come. And the trial, of course, has taken some time, about 5-6 years. But prior to that, this matter actually started in 2004. And until today, it's been hanging around for almost 20 years. But today we are glad that finally the truth has come out, that Archbishop Gilbert there has been acquitted, and that now is a free man. Bishop Gilbert nĩarĩirie andĩki a mohoro akĩmatarĩria gĩkeno gĩake akiuga ona korwo ũndũ ũcio nĩ wakorirwo ũgĩthũkia rĩtwa rĩake nĩoheire arĩa othe mamũigĩrĩire maũndũ maya. Surely it has damaged the name of my reputation. I'm the first speaker on television here in Kenya, KBC, then Mark Karaoke. I was the biggest preacher in the world today. I found a ministry in the UK named after my name, Gilbert Dare Ministry, which is really was very successful. And I'm free, and I'm now going to continue to proceed to the mission that Jesus gave to me on earth. I'm very pleased with the judgment, and I'm so happy that from today I've been acquitted, and I'm grateful to my wonderful advocate, John Swaka. Nĩarekereirie na kuga nĩagacoka bũrũri-inĩ wa Amerika na athiĩ na mbere na wĩra wake wa ũhunjia. My strength has been in the UK, and the UK people expect me soon. God bless you so much. Thank you. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Waitherero wa Njoroge. Na tũgagĩkĩona nĩ gĩkeno kĩnene kũrĩ Bishop Gilbert nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩamũkĩra kĩhoto gĩake na tũkĩmwendithĩria mahinda mega agĩthiĩ na mbere na ũhunjia wake. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa thikũ kĩheri cia gũtharara kwa mĩhang'o ya mbunge cia kaunti, rĩu mĩhang'o ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gũcokereria na nĩ thutha wa ma-MCA kũiguithanĩria na gũteanĩria mũgomo wao na gũcokereria cikaro cia mbunge. Ambunge aya maigire mĩro yao thĩ magĩtetia gũcerehũrwo kwa mĩcara yao. Thutha wa thikũ kĩheri cia gũtharara kwa mĩhang'o ya ũthii wa na mbere matũũra-inĩ kũgerera ma-MCA kũiga mĩro yao thĩ, rĩu mĩhang'o ĩno ya gũcokereria na nĩ thutha wa gwĩtĩkanĩria gũteanĩria mũgomo wao guothe bũrũri-inĩ. Tuesday all assemblies zitakutana tena ili ziweze kuendelea mambo ya budget, mambo ya planning na mambo ya oversight. Sasa kuanzia kesho tuko assemblies ili sasa tukibizane na mambo ya budget. So kuanzia kesho mtatuona tukirudi katika bunge zetu. Kugerera kĩama kĩao kĩa ma-MCA maugĩte nĩ meharĩirie gũcokereria cikaro ciao magĩeterera riboti kuma bunge ya Senate na kũrĩa makoretwo na gĩikaro na bunge ĩno ciumia igĩrĩ hĩtũku. Tutakuwa sasa tukifanya ile kazi ambayo tulikuwa tumepewa na wananchi, na sio kwamba hatukuwa tunafanya, tulikuwa tunaifanya. Demand zetu
tumeziachia Senate ili isukume SRC waone ni kwa sababu gani na waone kwa nini hawajafanya hivyo. Kuringana na mwandiki mukaru wa kiama giki ni Stanley Karanja, augite ati ni macamanirie na munini wa president, kanjũ ya magavana hamwe na kamiti ya wathani wa matura itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia kĩa thĩna wao. Tumeweza kutembelea ofisi kadhaa. Tumetembelea ofisi ya Deputy President, tumetembelea ofisi ya Anne Waiguru ambayo ni ya COG, na tumeongea na SRC. Na mwishowe Mungu akatusaidia tukaweza kwenda Senate committee ya devolution. No na kuri oguo ni marutite mukana wa gucokereria mugomo uyu kungikinyanĩria matigũkinyanĩrio kĩrĩro kĩao, ũndũ ũrĩa monekete gũkĩrĩra ũrũmwe wa wathani wa matura nĩ kĩrĩa maugĩte ati ni kuogora ndũmĩrĩri kũrĩ rũhonge rwa SRC. Mwezi moja. Kwa hivyo we are not calling off the strike. Kile tumefanya ni kwamba tumepatia Senate mwezi moja ili iweze kuwa ili ituambie progress. If at all there is no progress, definitely we go back to our strike. Kama tena hawata kubali kutusikiza na kuangalia maneno yetu, sasa tena tutarudi tena na hatutachoka. MMCA kuma kaunti 35 makorirwo makĩiga mĩro yao thĩ kũrĩ mweri wa gatano magĩtetia kũnyihiria mĩcara yao. Tunataka pesa za MCAs irudishwe 165 kutoka 86 pahali tupeleka. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Na riboti ya mundu gwitwo Murugi Job niyo ukorwo ikihe kahinda ga ukorwo ngirikiria ndugakorwo ugithii haraya namu ni gukorwo ngicokereria tuthii na mbere na kuona uria bururi witu watinda ukigariura. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei, na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi guku kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Naniĩ ngĩkũrehera ngetwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Kihoto kia mwĩkwĩrwo nĩ kĩrĩkũ na tũngĩgĩkinyĩra atĩa? Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Na nĩkĩo marathi makoragana na nĩkĩo marathiĩ nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku no urihite. Nyitanagira nanie your lady Waitherero wa Njoroge thiine wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tuthome na tuhige hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ndũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema.
Twakorwo tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni igora igira thiini wa mutambo wiigwe wi mucii ugithii na mbere na gutomukira imwe kwa imwe kuma guko mucii munene wa Nairobi mwena wa Lavington, na no korwo ukijira uratwirorera wi mwena uriku kugerera kuria page-ini itu ya Facebook ni Muthingi TV, kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge, kana kugerera kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Na tugithii na mbere ni ati goko ngwataniro ya Azimio la Umoja ithiite na mbere na kwiro makeni gutafania mirurungano nduko ithatu kirumanirio. Aikari matiganite kuma tauni ya Nyahururu ni marutite woni wao iguru ria ndeto ino ya aikari aya amwe ni monanitie kunyita mbaru na aingi kuregana na mahadhara irathie na mbere na gutara na mirurungano ino ni iragiria aruti a wira makorwo magithie thiini wa mawira mao. Riri ngwataniro ya Azimio la Umoja ithiite na mbere guteterithia uge wao ugatafania mirurungano kiumia giki gwa thiku ithatu kirumanirio. Aikari matiganite a tauni ya Nyahururu ni marutite mirugamo yao. Wale kudi kama watu wale wanajitokeza kufanya maandamano, si kufanya maandamano ya kuja kuiba vitu ya watu. Aikari na wazori aya ni monekete kuruta mirugamo ngurani iguru ria mirurungano ino, amwe magitikania nayo na angi makiuga ati no hadhara irarehe. Kwa majina naitwa Jega Francis ama chairman kutoka kaunti ya Laikipia. Kwangu mimi nasema, mimi naona hii mambo hata kama demonstration iko kwa katiba, ni vizuri tufanye demonstration yenye itakuwa na amani. Haribu maduka ya watu, yani na kuharibu gari za watu, hiyo tunakataa. Aikari aya ni maugite ni manogetio ni mirurungano ya ngui, makiuga ati ino tiyo njira njagiriru ya gwetha kihonia kia mathina ma bururi. Sisi tuliona demonstration ya uharibifu wa mali ya wananchi ama ya umma. Tunaona ya kwamba hata kuna wakati tuliona wengine wanaenda sijui wanasema wanataka kuondoa serikali ambayo ilishaguliwa rasmi. Na hiyo wakati tunaona hiyo mambo ikiendelea na viongozi wa Azimio wakisema hivyo, tunaona hapa sio mambo ya kusema wana amani, inaonekana kuna njia zingine ambazo wanataka kufuata. Tunaona hii mambo ya maandamano, hiyo mambo iishe. Na hii kusema ati watu wakutane waongee, mimi hiyo siugi mkono hata kidogo. Riu magikomithia na njira nene hadhara yonokire wa gatatu kiumia kihituku. Kwa hivyo hii mambo ya maandamano hiyo mimi naona iiche na iishe kabisa. Kwa sababu mimi naona Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Oho ni mathingatite thirikari ya William Ruto kuaga kwenderio guoya ni ang'etheri yao na kurutira muingi wira makiregana na itanya o riothe ria ngeithi cia gicicenga na kuregana na mirurungano ino na njira nene. Mheshimiwa William Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua, msimame kidete. Sisi tuko nyuma yenu na pia tuko nyuma ya watu ya kanisa ambao wanaombea nchi hii, ambao wangetaka nchi hii iende wamete. Sisi ile kitu tunataka ni amani na tunataka peace, amani ya kudumu. Ngiribotera Muthingi TV, riakwa ni Wambui wa Mwaura. Na tugitigana na icio cigimaine na woni wa mirurungano ni ati aikari 1,500 kuma mwena wa Jomvu kaunti Mombasa kete na title deeds cia migoda, na aikari aya aria megwikinyitie kiharo-ini kia Mikindani ni monanitie na magatariria gikeno kiao thutha wao gwikara migoda-ini ino matari na maratathi ma kuonania ati migoda ino ni yao, na riu ni mataririe gikeno kiao thutha wa gukorwo makiamukira maratathi maya. Na minista wa migoda thiini wa kaunti ino Mohamed Hussein ni augite ni akugeria uria wothe angihota na thirikari yake gutigirira aikari aya ni makorwo makiamukira title deeds cia migoda yao meigwe mari thiini wa kaunti ino ya Mombasa, ambapo wazazi wangu wamekulia hapa miaka hiyo yote tukitarajia kupata mambo kama haya, lakini yalikuwa hayajatufikia. Kwa hivi sasa sisi tunamshukuru sana gavana wetu Abdul Swamad, mbunge wetu, MCA wa eneo hili na waziri Amado kuweza kutufanikishia mambo kama haya, ili nasi tuweze watoto wetu waweze kuwa na urithi wa sehemu ambayo kwa wanaweza kujivunia nayo.
Ahadi zetu tulitoa kwa wananchi kuhakikisha kuwa uskota utaisha, na hii ndio katika hali ya kutimiza hizi ahadi ili kumaliza uskota hapa Mombasa, ili wakazi waishi kwa amani na wajihisi kuwa wako Mombasa na wakazi wa Mombasa kikweli. Katika gambi inapangwa na bado sijaweza kuhakikisha Mombasa nzima ni viti ngapi tutatoa, ndio tunaanza safari, lakini tunahakikisha tutatatua hili shida kama vile ahadi ya gavana kusema nafasi tulitoa kwa leo tunaanza hapa kwa mambo ya shule, kusomesha watoto, pengine unataka kufanya biashara au pengine ile nyumba unataka kufanya nini. Unajua hali yetu ni hali duni kawaida kama vile unavyoelewa. Sasa katika ile hali ambayo tukipata hii hali ile kulingana na vile ambavyo tumeathirika sana. Wakati ile saizi zote tuzidi zimetusaidia. Sasa hivi vile ambavyo hakuna usaidizi wote tunapata, lakini kwa sasa hivi Mungu akitujalia tukipata tutasonga mbele na tutakuwa ile athari ambayo tupata itaondoka. Na tugithie na mbere ni ati aikari hamwe na onjoria tauni-ini ya Eastleigh ni manyitanĩire na gikundi kia uthaitĩri wa maria maturigicĩirie kia Good Trash harĩ gutheria na guthaitĩra tauni ĩno. Na hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo gwĩkĩrĩra harĩ ũtarĩria wa maria maturigicĩirie, ũndũ ũmwe na gwetha njĩra ingĩ njagĩrĩru cia gũkorwo na kuringana na mutongoria wa onjoria guku nĩaugĩte ene biacara ĩno makorirwo makimenyerera nyeki ĩno ũndũ ũmwe na mĩtĩ ĩrĩa ĩhandĩtwo guku nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩera nĩ rĩakorwo rĩkĩagĩrĩra mwena ũcio wa Eastleigh. What I can tell residents of Eastleigh, cleaning and usafi waga ni personal responsible. Everybody as Eastleigh resident, I will urge them to take personal responsibility. You know, they say cleanliness is close to God. I just want to advise and to tell mandugu zangu zote wana resident wote wa Eastleigh waitake as a personal responsibility. Ni kweli kuna shida ya maji kila mahali, lakini sisi tumejitolea kuhakikisha hii program ikae, sustainability iwe, maji itamagiwa na manyumba. Unaona sasa hii barabara kuna manyumba on both sides. Hawa wamejitolea na watakuwa wakimaga maji pamoja na kuhakikisha ya kwamba 10 meters kutoka ile chafu itamagwa, wewe ndio utakuwa responsible. Na tunatarajia pia waweke dustbins, ndio wao watu ambao wanafanya biashara wakitubatuba makaratasi, hiyo dustbins inawekwa, inakuja inachukuliwa. Na hii initiative hasa ningependa kusema asante sana Good Trash ambayo leo wamenunua hizi mamiti na nyasi, na sisi naye tunapata na hawa kuhakikisha sustainability imefanyika. Na hii kazi sio ni vile kwa leo tunaifanya hapa, na ilikuwa project ya Eastleigh, but hata ukienda kwa sub counties zingine pia kuna hizo beautification exercises ambazo zinafanywa. Maneno ya increase green cover also associated na maneno ya climate change, ili tuweze kupatia watu wa Nairobi mahali pasafi pa kuishi. But pia watu wa Nairobi wanafaa kujua kwamba ni jukumu lao pia kutia usafi. Kwa hivyo hizo ma CBOs ambazo tuna work nazo, ma organizations ambazo zinakuja, because kama serikali peke yake hatuwezi, lakini tukiungana mji wa Nairobi utakuwa msafi. Na tugagicokeria ngatho aikari onjoria orodo mwena mbeũ njĩthĩ kuma kũrĩa mwena wa Eastleigh nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Aikari a matũra ma Kieni, Karafa na Kona Mawe gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia nĩ macakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri. Na kuringana na aikari aya ni maugĩte njũragano cia andũ kiundutho igĩtabanio nĩ ekinaĩ a ũici wa mahiũ nĩ cionekete gũkorwo igĩcokereria, kũrĩa abitha ũmwe wa mũhohio hamwe na mwonjoria ũmwe kuma itũra rĩa Karafa moragĩtwo nĩ njakara ici, na ciĩko ici rĩu cigĩtiga aikari na kĩagago moretie thirikari ya kaunti ya Laikipia orodo mwena thirikari nene ukorwo makigacirithia ũgitĩri mwena ũyũ, kuona nĩ marathiĩ na mbere na kũigua guoya na makaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũtabania biacara ciao. Hao wezi walikuja wakaanza wakalipua risasi
wakaanza kulitigisa mlango, wakapiga mzee wangu risasi, akaaguka chini, wakakuja wakaanza kunipiga, akiniuliza pesa iko wapi. Saa hii mzee ako chini, na nilikuwa na katoto kadogo, nikakashika walikuwa wananipiga, nikawaambia pesa iko hapo, wakachukua pesa, wakaniuliza hiyo ingine iko wapi, nikawaambia mahali ilikuwa, wakachukua. Majina yangu ni Rachel Ukireherwo. Bwana aliuliwa jana. Mimi ningependa tu kama Ruto anaweza nisikia, awe wa kunisaidia ili watoto wangu wasome. Jana mwendo wa saa 10 jioni, wakora ambao walikuwa wamejihami na mabuduki walikuja kujaribu kuimba ng'ombe hapa katikati ya mpaka wetu ya area hii ya Kongoni na Laikipia Conservancy. Nao vijana wetu wa NPR ambao tulipewa na serikali walikabiliana na hao, na kwa bahati mbaya mmoja wao ambaye anaitwa Steven Kibushi alipigwa risasi ya kichwa na ya tumbo, na kwa bahati mbaya akauawa. Tunataka kuuliza serikali yetu, hasa waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kindiki, kuna hili shamba ambalo tunapakana nalo hapa, hili shamba la Laikipia Nature Conservancy, na huko ndio hawa majangili, hawa haini, hawa wahuni wanakuja kutoka huko kuja kutuvamia. Tungetaka serikali wapatie vijana wetu wa hapa wa NPR kitu ambayo inaitwa drone, ndio waweze kuwa wanaweza kuangalia huko na waweze kuona, pamoja na binoculars ambazo zitaona mchana na zione usiku, kwa sababu hiyo ndio itakuwa vitu ambavyo vitasaidia katika kazi yao. Tutataka tena sisi na mheshimiwa hapa, Mheshimiwa Shira Karani, gavana wetu, women rep na viongozi wote pamoja na MCA, kuwa tunaongea mambo ya mtu ameuawa. Na tugakihoka ati thirikari ya kumakuria mwena wa Laikipia ni ukorwo ikigacirithia ugitiri mwena ucio nigetha aikari mahote guthie na mbere na kuruta mawira mao. Riboti ya kumakuria mwena wa Laikipia niyo ukorwo ikihe kahinda kangi ga ukorwo ngiikiria ndugakorwo ugithie haraya ni amu ni gukorwo ngicokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi witu watindia. Kabuni ya wigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ikuranire na njira nene. Nituheanaga motungata ma gikiro kia iguru ma wigithia hamwe na wigwatiri wa nyumba na thogora mubashirire, na riu nituruguritie tabarira ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kundu kuhoreru na kundu gukuhi na tauni ya Malindi. Mugunda uyu uri kundu ukukuhiriirie motungata ma muingi ta mathukuru, mathibitari, kwina thitima, mai maingi kinyanagia ma kurima, barabara njega cia rami na kundu ugitiri ugacirithitio na gikiro kia iguru. Uri na mweke wa gukenerera ukengu wa iria, mikawa minene ya kimabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thie ritaya ya tene utekugiika na wihuririe broti ya muigana wa eithaneka na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 724112215 kana ndomereri kuri rurenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kuri info@miziziafricahomes.com. wafici cito ciemwe na wa Westlands, Watamu Court Room 3 kung'ethanira na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Hihi ni ukoretwo githumburwa ni mwiri kana ugathenio ni murimu ta arthritis, gutengera gwa thakame, murimu wa sukari ona kana hihi kwaga hinya wa undurume, kuimba maguru na guturagwo ni mugongo?
urito mukiru mwere kunogerera na mirimu ingi mingi. Riu tiga kumaka ringi amu ithwe AG Nutrition International Company niturakurehera kihonia. Hamaritwa njitagwo Milka Jerry Wairungu kuma kwa kambuni ya AG Nutrition de mutaramu wa mirire miega kuria kambuni yo ngoretwo ngiteithia andu kuringana na mathina mao ma mwiri ta murimu ta arthritis, murimu ta diabetes, murimu ta high blood pressure na mirimu ingi mingi. Ni ngoretwo ngiteithia andu through supplements citu iria ngoragwo nacio ngamateithiriria na ngamahe kihonia kia mathina maria menamo. Kwa uhoro makiria araniria na ithwe kuhetukira kifugu mugwanja kifugu imwe ithathatu mugwanja igiri kenda kenda na no tucerere wabici-ini citu mwena wa Githurai 45 Mag Muguga, wabici-ini ya Kayole ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Itokorwo tugicokereria oro rigi mwiroreri wa Muthingi TV arikio kihumo gutherema gikorwo ni hingora igira mutambo-ini weigwe we muci ni nambere na kuranĩria nani kugira kuria page-ini ya Facebook nio @Muthingi TV kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tugithie na mbere ni ati Mwonjoria omwe kuma mwena wa Malindi kaunti-ini ya Kilifi no hathara arathie na mbere na gutara na ni thutha wa ruthingo rwake rwa mugunda wake ukorwo rukimomorwo na kurumirira ngucanio cia migunda. Jafeth Charo na ritwa ringi ta Janja augite akire ruthingo ruru niguo kugira mugunda wake thutha wa kwigwatira mugunda uyu. No Janja ni augite ati aria makoretwo makigucaniria nake mugunda uyu nio makoretwo magikombora nyanake iria ciukite gukorwo igitabania ngero ino na riu ni ikitie ihoya kuri thirikari gukorwo makiingirira nundu wa gukorwo magitwithania kuona hathara arathie na gutara. Uchungu tuko nao ni uchungu wa kwani haya mambo ambayo yametokea hapa. Land ni yetu lakini kunatoka magwenye kutoka wanakuja hapa na kuja live hivi. Na Lamin ni mkaaji hapa Malindi, alitoka kwa Warabuni huko anakuja hapa kuchukua mali ya wenyewe. Sijui serikali tunalea nini hapa. Serikali tuko wapi? Serikali tuko wapi? Na mtu tunanyanyaswa mnaangalia namna hii. Hii mali ni yetu na tulienda kotini na hawa jamaa na tukienda kotini tunawaangusha, lakini ni kwani wanakuja wanatufanyia unyama. Huu ni unyama. Hii sio sawa. Mimi ninge hapa kama hii shamba ni yangu. Tuseme yangu hii shamba. Sababu tabako huwa ni chako. Hii hali hii sisi hatujui kwa nini na kwa namna hii. Tunajenga watu wanakuja kunja. Tukienda kwa serikali sisi tunaangalia tunapeka mashtaka, wanapeka mashtaka, serikali wako huku na huku. Ni kwa sababu gani tuko hivi? Wagiriama mko wapi? Tumezungumza hata kwa makoti na hawa jamaa waliokuja vunja hapa kwa kusema ule ukweli ni watoto wa Sheikh Umar bin Dahman na Ali wao. Yule ambaye ni mkubwa wao na aliyotengeneza mambo ya hawa kora kujavunja huu kuta na usiku anaitwa Alamin, mtoto na Sheikh Omar. Na ni kitu ambacho yani kimekuwa kwa hali ya kuwa sio. Manake pahali ikiwa ni kwako, si mtu kuna sheria na si mtu unaenda kutaka ule ukweli vile inavyotakikana. Lakini yeye hakufanya hivyo. Alikuja vunja mara 3. Mara ya kwanza akarudi tena hapo, sisi tumejenga na usiku mchana pia akaja akavunja tena na tukajenga tena hivyo hivyo. Lakini ripoti pia tunazipiga polisi, lakini hatuoni mafanikio kutoka polisi kule.
Nitokoro tugishokereria oro rigi mwiroreri wa Muthingi TV jitikiria tokoro tukihiuka emwe kwa emwe ginya kuria iharo-ini na tukuone uria gwatinda gwifarigita na tukiambiriria ni ati athaki atene a muthako wa volleyball nimagathiriirie makinya maria matacukitio ni kiama kia mubira wa volleyball kia KVF ya kwagirithia muthako uyu matura-ini makiaria hindi ya mbitika cia finals cia mubira uyu iria cithitangitwo Bunge na Bina Bwera athaki aya maugite ati ikinya riega ria kwarahura muthako uyu nirio ritacukitio na ni macokeirie ngatho kiama giki gia KVF nindo okorwo makiarahura mubira uyu wa volleyball. Mimi nimefurahi sana, niko na furaha nyingi moyoni mwangu kwa sababu Mheshimiwa Nabii ameonyesha kwamba hata vitu zikipelekwa pali pengine tunafanya nini, zimerudi kwa ground nyumbani. Sasa mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Nabii kuja kusimama nasi na vijana wetu hapa kukuza talanta zao. Kubwa ni kukuza talanta ya mashinani, na mimi nina haja pamoja na Federation Western Branch ya kutaka kuamsha volleyball. Niliona kama volleyball inaendelea kufifia katika sehemu hii, na tulipozungumza nao tukakubaliana kwamba tunahitaji volleyball ili vijana wetu ambao wana talanta wapate kuguzwa. Katika mashinani ni kufanya watu wengi, vijana wengi ambao wanaguzwa warudi ili waweze kucheza mchezo wa volleyball. Tugithie na mbere ni ati Rish Patel na uria ni muruto wa university niwe utugitwo ta muhotani mbitikaini cia golf cia Kalma iria ithakitwo kiharo-ini kia Nyali Golf County-ini ya Mombasa, na Rish ayukitie uhotani uyu na pointi 43 na gutoria athaki angi 183 mwena-ini wa arume Ahmed Daji akiyukia uhotani wa pointi 42 nake Joyce Masai akihotana mwena-ini wa Nyarari na pointi 40. By ourselves power parts and Kalmar, our principals who are the world's leading port equipment manufacturers, and we are agents here Kenya, Uganda, Tanzania, Djibouti, Eritrea, Zanzibar, and we do market their equipments here. Today is the first edition. Why did you come to golf? First of all, golf is my game. And we want to, because this is a very good marketing place, and we will be holding more in Tanzania, Zanzibar, there is one coming up, Nairobi. So we going quite most of Africa places we are going to hold golf tournament. Anajifunza. Na rifoti yo egimaine na mbitika cia golf cia Kalma iria irakorirwo githakirwo kuria kiharo-ini kia Nyali Golf kuria ni kaunti ya no eokorwo egituvarira cito kana mohoro maitu matha icigatho cia mwanya kuri we wakorwo ukinyitanira nani hwaini wa muthenya wa omothe kugerera karavisheni gaku uri kuria mwena wa kaunti ya Nyeri, mwena wa kaunti ya Murang'a, kuria mwena wa ya Kiambu, orodo mwena Nairobi. Lewa moyo athie na mbere na ukurathima no mbere daya ndokoro gihetukana andu aigana na mundu gwitoke hika wake na wa watuka Kieni West Nyeri County aikidira mutambo-ini sana mundu gwito Shaibu SNR, thank you. Mundu gwito MC kama wa Jerry kuria mwena wa Duberi ona ni ndakuona weko muno makiria. Mundu gwito Mureithi wa Kadara na Rumoro ona kaikidira match tuned. Mundu gwito Monica wa Tere ari kuria mwena wa Dagoretti Market ona we, thank you. Peter wa Gashosho Kigumo, thank you so much. Mundu gwito Juja kana John Kinyozi wa Mastom kuria mwena wa Juja
Georgia onawe, thank you so much. Jenny Wage Dhurai Modogo Toto ni Marie Lucy Kenya Ajui MC kama wa Jerry Modogo to Maina Wanyere areo thema kuro makinyitanira na nie Hwaini umothe ngatho cia mwanya inyuothe ndakorogio na ndomereri cianyu na gakiro thathothererio gogo na Modogo to Kariuki wa andu ati na igere ni hatiri undu gukwira uthie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema giana utuko mwega ritwa riakwa ni Waitherero wa